Linda Adhiambo machiegni nyinga Lydia Okeyo wacho kod mago mag siasa. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni onge gi wach ewi tich makweth maketo piny owacho tesre Azimio la Umoja One Kenya Alliance timo mano mar keto piny owacho ewi koke to mana ka ok giketho mwandu jo Kenya. Ruto wacho ni en thuolo winjo weche makweth mar Azimio ntiere godo kendo jiwo gidhi mbele sundo piny owacho kosingo loso kunde mantiere kod ng'ikruok nowe kaunti ma Meru kama ochope Lamo kautene jotelo moko mag Kenya Kwanza. Hata watu ya upinzani, mimi sina shida na watu ya upinzani, wanafanya kazi mzuri, wanakosoa serikali, sio hamjafanya hii, mmekosea hapo, hii hamjafanya vizuri, hiyo ni sawa. Ile kitu nimewakataza ni fujo na vita. Nimewaambia kama wanataka ofisi ya leader of opposition, tutengeneze ofisi kubwa. Mimi niko tayari tutengeneze ofisi kubwa hapo. Mtu ya opposition hako hapo, tumnunulie tarumbeta kubwa hapo kwa ofisi. Awe anatangaza asubuhi serikali imekosa mali fulani. Wale wanaota ndoto ya kwamba wataiba mali yetu ama watatumia ufisadi na ukora na utapeli kuharibu mali wa Kenya wametafuta, ushuru wa Kenya wamelipa. Hawa watu nimewaambia mambo yao ni matatu. Na tumesoma mpaka iko kwa Biblia. Kwa thimbele nyakora mga juang jo od bura manyo chao